Bina Budaya. Aduh. Alon-alon mawon nggih. Sepenting kelakon lere-lere wayahe oleh. Monggo santai-santai mawon. Toribun, iya toragi Potra Potrina sampet Bapak Masdar kelabun Ibu Masdar. Karena malam mangkin komandan pun datang hara. Jeren 6 kemantan 6 tetiring sama kemantan jauh-jauh kemantan samain malam mangkin Pak Master kelaben tretan nasial montedung pun tak mimpian olar lagi Pak karena malam mangkin boya sagi niatah tadi Bapak Master montedung ampun tak mimpian olar lagi Pak cek kebeter bu gih laster nih kemarin arogat saya gak butir kena alar lagi ngalar bakar doja ngala bulan abang apara tretan jangan patah oleh Pak Masdar mana bingung jong salale bule sapo aranaga balotana paera karato patolopo keng erebes agapi ale
labana Bu Pak Mastar sorong abes akina namen komak Pak Masdar pengki recele namen komak pengki recelen sekering amare tolong keniat Pak Masdar Bu Masdar mulai nebile yare mangken Pak Sial teka polong Abah Sugi yare mangken Pak Sutres teka polong kanak roa meleminya sireke sirahan meleminya Pak Masdar sireke siran Kak Sutres aka jae pengkir deje dilengak ten kaule Abah Sugi kere pekeran Pak Masdar dar munengak ten kaule reng lempeni mojor dua bule kere pekera aeng mata geger kadede kena dinda para cekena ale mak mande besar mon lon alon reng tade lo Cina Pak Masdar mon lon alon tade lo Cina Mona saja ketan kaula kenal bentika Pak Sial ala lakon badatina ala lakon badatina reng bening talon talan ale maina beto kelunduran reng maina leker kelunduran maina leker
apa kalantan kaula ki belum tentu aleburan tak kelarani ser aleburan tak kelarani ser sayang Poriana le mapona lara Poriana mapona lara Koran cengah ke pe alente Serang saiko larang mun bercerah saiko larang sulan jengah ngakena te duniman bila mencele ma bila tolak bila mencema bila tolak beli kira mairong loro saja belum bermula ikut saja belum bermula semakin tekan bolong Perdengkarlah gang elencak dajale Ngampar kasor gola amaa Ngampar kasor teratan bula gola male Tretana bola tak para jajeka Tapi ngesarat yang ada remah Tapi ngesarat tretana bola yang ada remah nyaruan le dalam pate mon nyaruan dalam pate sedek temur epolonga
saomora bula polonga saomora polonga le jalanan biru pancana ale sepeda lorong sepeda lorong ale sana bula api sena polong le amin bula api le na polong Botol sanga ale meleketeran Mon sing ngandung ale mak nyengak bayi Mon sing ngandung mak nyengak bayi lampeni mak kepikiran jagat edung di kakeng mak engak bayi jagat edung mak engak bayi le amin Mon baleserle selambu korong Pak Masdar baleserle selambu korong ngalak nangka Mbak Eta nian segede
beker bule Pak Masdar tak mare gerong segenting cuma digaring sepo di bekeran ling Sororepan rompong kejekan Sororepas lek marompong jejak kelarena maepe Sarabas bula pong-pong kibad Sarabas bula pong-pong kibad mon marena maeti nyambat boleh keng keker yang senyang sanga keng rancana naka senyang sanga Pak Masdar rancana naka ngocah terus rilem penikeng mae kaposang-posang eka posang markena tinggareng ratin eka posang markena tiga ngalatarnya tale bentir lorong ngalatarnya ale bentir lorong ngala ada buntu kain buntu kain Aziz mata enga dikagi abak to apolo Masa mas rumah teka nyarelain rumah teka ketika senyarelain nale Iu painten moro tuwa namung semanten kitungan kula eman la oleh langelangan nyare pole tak kaurangan eman. Pak Masdar, kalong re dari Bapak Sutres.
Oh, bulan Sapar Parlona Minggu Manis. Cerna belum biki. Mun tadi tambahan, insyaallah ada tambahan boleh jan. Mari yo caki pon Pak Sutres nih kecompon bere nih kayak. Beren masjid. Minggu Manis bulan Sapar bina budaya datang boleh ka mereka pene boleh. Mun ke Selo di Belian bulan Rajen tok telokan. Selo. Ale Andi sedaya sekancaan kapi hari Bapak Mahdar le seneng le bunga atena karena ya paringin terang alhamdulillah cen bude siang bude malam bude bila renga jalan dari Roma sampai depak ke Peniring kok te koan ya bude cuklengan ya berintangan pasti bude jadi ya le terima bain apa sesi peparing suka basah ada ya jadi Bu Masdar minta seporah gele encan apa te erokat gele erokat kemarin tak berapa pendek mun tuli gele sudah jalan pendek bisa ngarak mun pas ki nanti arokat telun takok sampai tak ngening keluar ceurna jadi hikman bain da Bu Masdar arokat telun tak ning keluar jan ayo tak jalan jan ale dari mari le mangakan lemari riang makan boleh kudu buka piro benak kana sekita ngakan man langsung lebuh ngakan lah tenang jaga batir soron kudu semangat kapi jadi kecak kia wa anu iya ya ngakan boleh kena Katampora Prespalotan Kala bilale manang benangan Pangapora Pak Masdar dan kaula soteje taritan dan kaula malamangke semangat temangan telko bila geng mang keramanya si penang aplah blo tanah sejeleng lagi tebale nikah bule geng mang temangan abasuki sete mang kemantan di benyan nemen Sekoranca pancilen padi mon pakona keng bede sepotong setompa anika cerna ati lamun bungkona panika cora petong Serempe ngala padi Nama padi ngole soam Saya tempat yang bener cerita nati Ibu tiada budi pada solama oleh zaman dapat telebuk keng mare beskopi Pojia Pak Masdar keng berselamat Bapak ya bu ya tore napas ngabu sakit saya
saepe nang mak rontoron bola koning le kebele tal maju temang kalak launan male kening geng kebele kare mon sekoning kakebaya mon ale tale rokok epot le etole samira bola ekening jan kake kebaya mon rekare salah lopot sekancaan tak langkung nyon sepora no jengkepot geng nongko ebara kalau dia nyimpang atemo salah lopot dan gula nyon sabora salang boti pamastar mantar pada lanjeng ngomong Bersatepuh geng jengat balotan geng ala ebenam asa ongku malam makan niat kemantan Pak Masdar malam makin ampun bang Mata orjek kena wala la padam sekelangkong. Arjek mare na. Sekelangkong. Not nyelon not lebat budi karo Yusuf Sebri. Ngalak penang sangalek nang sorokom. Kalarena duka kak makeker nilem. Mayu nemang tangalek rakera tibi. Monarena kengma sejoko malam. Kolarena kengma keker nyilem. Mon paria kanceng pakona mon arena can kakepon cukup malam saking aria tangka kapancen mon lakona Nape jeung ada keng ama anak perami lamun jeung ada keng atalla sebawa gejeng nape niat Pak Masdar keng nape beni mon andi niat jatorin pasangala aja Toribun Pak Masdar kelaban Ibu Masdar mana panjen samin di niat ngirin medut ajem karena niki ki lajeng berjalanan ki mari niki arokat lastare rokat ki sepawa lempo karo ki masuk boleh ki beda sewangan beda tari macan-macanan
tari bentengan anu bentengan sebereng yen mana mancan ongko ke tas gunung bau kejem mai ku bangku ngalak badi kalarena mak setungkol ane ko ajem semakin ampun eteku taretan adi mana mare nama sing ojo lakan aduh mau najem jen beda mesen gele pesen reng Roma Jumat manis dia rebe aja engki ba mun nika pasar mun nyongok tor najem raja mun nika ba buruk ba mun mele paling gile belung bolo deh lata kati keke ngadli masepote ngala penang ke ngama pona tonggu lata kati jen ka ule Pak Masdar Bu Masdar dek rumah pole dan ulah nimang semangkin ampun ambu niat dermah Bu Masdar di niat tandi niat pun burle buran apa jadi kok kompoi kapi korla oh iya jadi korla paring berselamat sekeluarga matur tak langkung dek para tretan setuju laki bini setua antar sengode emal mangken sen kula bekelen Bapak Masdar Ibu Masdar nika Bapak Masdar pancen andi niat andi nader sokor-sokor sekeluarga paringin berselamet lanjang umur rezeki lancar mun lenyelametin kompoi seepakabin kelaben kacong mun lenyonat penompa jerena adi sederi cura petong alhamdulillah berarti pandendi rezeki kemantan saya berjuk wadi berarti rezeki mun tandi rezeki tak berjuk wadi berarti rezeki lancar karena ring tujuk wadi ini ke Pak wadi tak cukup 5 juta senang ke saya penompa jeren jadi ya berarti di rezeki iya mun panjen tak raja rezeki nah tak kira Pak Jeren karena meniteng Jeren tak cukup 10 juta tangki jadi nikah pun pada di rezeki lebih sandi Jeren di rezeki iya muntan di rezeki kan tak Jeren kan ada ya alhamdulillah nikah kapi rezekinya berarti pada raja nah tangki tapi cak buambu minta sekali kebesah rezeki nikah beni pese meloloh bagi umur lanceng sehat nikah pun rezeki tangki jadi pon niat Bapak Masdar nah dari Bapak Masdar pon esa pon tandi otang ocak kepoi kompoya lake kelaben se bini ben se ini ke aki kelaben se penompak jeren moga-moga se akabin dadi nak kana se sakinah samawah wa maddah warahmah amin Allahumma amin malar mantir akadikan gedeng abuwening sekalian jadi akabin cukup sekalian mantir tak libedian juga sinopak jeren mantir tinak anak sesoleha pentra sekolah nah pentra ngaji nah mantir aguna bagi nusa dan bangsa apa kita orang tua laki kelawan binin mulai anak sampai sepo amin Allahumma amin pon tak lencaca boleh kita pak pangbol taja ajem eyocol ya kebaki lah kok lopot amin tukang keben dia sabene di mekebro anu inja tarap kakek ki agen jageman iya dari mana oh ki ala apa kakek iya kenten siapa keman almarhum Agung oh kenten almarhum kok jam aja Ale Agung kau kira-kira macam Agung man
Ale Andi go anu ya Ale Andi sekancaan kapi lakon cukup ben ya beni mun jeureun mun wangi lawan deki Pak terakhir di Budih gelpon sekenceng nyok lawak ki nyongok seketondu oleh Sarin sobung paksaan tangki mulai iya Ale guru permintaan dari Ibu Masdar gelek minta gerajakan jelamare kare Gunung Sari Gunung Sari terbangan nda iya Gunung Sari saya bu lewan bu pada kok bilang lebur nong mira nong goning ayo kacong oleh keluar gentenan karena lagu wak kacong yalle ka tugas masing-masing beda kesabaen gunungan iya beda sing lepuh mon kok jual mie ayam di esteler engki pak ampian mundek aja ibu dan compok ni ke beda mie ayam ben esteler karo barung bula enten mode pak tak larang gratis jengkak ayo Gunung Sari keluar launan ayo nak anak santri-santri na Pak Adi cicir denak beso mayu jalan geng olaonan anak permintaan nama Gunung Sari saya telimana mantara manisa mon erojak terjeloa mon erojak terjeloa loa mon etina mantara nangisa nisa mon ajak terenoroa mon ajak terenoroa sayang ala gonjak ya taranya manis soro bele sare bele Pereon ngabang kata se Pereon ngabang kata se saya anak nangis mata apa li mak neling masak beras kegeli Pelorele nabang ring lagi aduh emang boleh terima apa jangan pajangan sepuluh lama kain pajangan sepuluh lama kain saya boleh terus kengasena bengang nabengongku barang ring lain nabengongku barang ring lain Tera gunung ngalanya roan yang la jangan daunan nangka jangan daunan nangka ale
kajeng bejengan sang kunindika tika nape saeta numpak becak tapi ngarepu numpak becak le tapi ngarepu aduh sayang dikana pereng bini saepenta syukur ngucak tika kabina ongku syukur ngucak kabina ongku maon laonan syukur ngucak kabina ongku alek ula kabina ongku terawule seaja mua mak kelembana terawula atemu karo benale mana tak apolonga mun auteng cek sangkere banyak perang lubu-lubuan banyak perang lubu-lubuan tika manteng dojak akele banyak orang tampuruan banyak orang tampuruan eman tak apolonga pengarana sak-sak tak nemu sampeyan kabeh setak nemu sampeyan kabeh pengarana bule seape tak nemu lantaran kadek setak nemu lantaran kadek ampun cukup kejungan gula salah luput tak langkung seporana tak langkung seporana dek tretan seteje saya pimpin caca hati ya ki soro arokat le ya nah iya kian maju telun arokat eman soro akan trong wiwak masdar soro on laonan masdar ngocak akan trong soro penyama kentrong adi iya marena soro ocaki kepi sobaje anak kompoi ngidingaki karing to na male abakti akan teruna Pak Bu mari na jogetan boleh langsung
kentrung ngesakina niada anak kacung akentrung keng bule akentrung kompoi se erokat Pak Masdar malesesina kana se ontong bule mangken Pak akentrung enang malar manter parlon Pak Masdar selamat dah lale dek budi aring manter sobung rintangan nah manter ben Gusti Allah selamat dunia akhirat nah amin amin Pak Masdar selamat dan nyelamatin anakku mantan nomor 2 can Pak Masdar terom polong ateretan yare satu pon malam minggu bagi ampun ketorotan Pak Masdar aduh Pak Masdar ria kentrong dari hati apa Masdar soro entar bede kentrong cek karo jelingaki Bapak Masdar mangken seagar aja along opolong sering pilih tatangke jauh sama makin niko pun bede je dari cebe cukin sederi mature Terima ala apelar ngalak padi soro kaen ka emah nyama Pak Masdar eta ati tore soro para tak gempang oring akar jo karena bendena tretan ye pancen raja ye pancen raja ko tulung molong seke bayi belanja alhamdulillah pun bisa made tengbule Pak Masdar ya edi ngaki cak ocak dari bule adi bule akan terung bule akan terung sopaje estretan Pak Masdar adu pada apolong pon di lanceng lek iya kak samangken bule akan terongan aro kata perlona tretan Masdar niku sekeluarga samuke paringin salamata tuken makin itunya juga bagi akhirata erokate ngalaki cendong anak kompoi bi Pak Masdar erokat karena anak-anak sampai tumak lerukun cendong tretan neka asal dari kaju bejur karena anak-anak remun erokat insyaallah dadi anak-anak sejujur nomor 2
ben boleh pengeteran Pak Masdar Bu Masdar poi kompoi laki bini malih nak kanak saya nurut kelaban saya tunduk asal sendu ane ketretan dari bedokana bener bereng karena jandeng tua bilen Pak Bu arokat nikah pancen penting nomor telo ngalaki sotelel menurut ojak karing tua aku pasti mikir aneka hotel Pak kening gawe aring kuring aku ring cukup mak le belein ring tua laki bini gelem noro nomor 4 ngalaki kendi Bi Pak Masdar kompoi laki bini erokat karena cita-cita nak pengateron nama le bisa detik aneka kendi bedana aing auto tretan mon abeje karena nak kanak di kemenerokat Pak mun beda kelakuan bagus jauh semak bisa beng tetap beng nomor 5 ngalaki cobika pekarangan Pak nikah menerokat insya Allah kenengin bisa abid aneka cobik tretan dari tanah kengen ambu eober jadi searo kata pekarangan Pak cek pele cope atau leber terakhir ngalaki gocek malar manter nak kanak serokat ebereng tua bisa mantep cek Pak asal dari kaju cete insyaallah anak kanak re karena erokat odik yalam dunya male gelem ngastet lepon cetot bulan mira kentrong eto topol ki banyak saken tia colok payah boleh lah waya marip dari mati tukang lampu gole ono dadi wong urip bakal mati limang waktu dulur lek panjen Islam ayo lakono ono Eyer mangken tepak yare satu pon minggu beki satu sanga pon betok satu sanga ayo pon betok bi sanga 16 lakon naik Pak jadi bagi ojen sadarin bener 16 betok bi sanga lakon banyu minggu bagi minggu lema bagi empat bi sanga empat bi lema sanga lakon angin bener gelo bi angin aja Pak iya saking raja nentang Roma wono asing rebaki pasar lakon banyu bi lakon angin tigel sabar iya 16 bi sanga mene pepolong nike temo 25 lekor Pak jadi insyaallah mun segami nikah segami langsung penduduk selekor kare empat kelak telok kare situng jadi jandeng tua rato Pak himapan malar manter poi kongpoe Pak Masdar karena agama Islam manter neneng kelema manter nikah kenengin kapi wahyu lemak manter turun kapi situng monos nikah manter dia nak kanak saya bener monos saya bener Pak monos ini kalau bener Pak saya rasa ngocah jadi bener pon insyaallah selamat
dunia akhirat bener punten tak salah manteri bener dia nak kanak si bener manusia si bener ini bagi manusia mali aroma sahabat. Saya nomor 2 nak kanak si sabar bener sabar maklum bener mun tak sabar kan gini sama orang marah mantir bener dia gini orang si sabar ngadepin ujian akal dia Pak Mahdar apa akbar loh ibri ujian ojen termasuk ujian Pak Mahdar kuat teman mun Pak Mahdar kuat insyaallah ada budi tambah muda tambah sogi karena ujian ini kenikmat Pak pemintan manusia sehari gelek tak pada mun ring maring namen minta ujian mun ring sakar dia minta terang jadi termasuk pada etoro dan berartikan pon hikmah karena rencanan Gusti Allah ben rencanan ben menusana mungkin tak pada Pak sabar bener sabar nerima ujian. Nomor telok sitong sabar apa sitong bener 2 sabar telok mantir ketina orang sejujur kan lek rokat Pak mun lek kening kapi tong 2 telok kening jujur lek kandi sapa tak seneng orang jujur orang keluarga mun jujur selagi seneng sebini seneng tapi mun tak jujur salah sitong kan tak seneng insyaallah tak abid Pak jadi malar mantir jujur. Nomor 4 malar mantir dadi orang segelem nerima aku yakin nerima Pak paringin rezeki sekoni terima rezeki banyak terima insyaallah tambahin mun gelem nerima tangki jadi tong 2 telok 4 kapon sabar jujur nerima. Nomor 5 banyak asokor mantir dia orang segempang asokor sokoren apapun sebedah muntik sokor insyaallah tak ada boleh ki maniman jadi caca gula balai paringin nikah kin pun sokoren asokor banyak nah pada 5 dia keningin cukup telok sepenting manusia sitong usaha 2 minta berdoa telok pasrah pon kesgebesang amin Allah amin pon cokop bobo danyang danang wadong sekunim wetan kulon lur kidul papat 5 dinggoni Bobo Mahdar moga-moga dino iki sateruse ora ono alangan sing kasar menawa sing halus sekasar mrek serain salus mampir tanah iki buang jalan aja ngandi padona Bapak Mahdar karena dek budiria Pak Mahdar dunya nege baya isamu ibadah amin ayo lek langsung yo wow la 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 ya oh bare ya lagu congok nenenge YouTube insyaallah biar di keluarga YouTube kari congok bula caca cerita bener napa punten keng dikemen kening kapi insyaallah selamat dongku tangki pon rokatan lemari sepenting Bu Mahdar yakin ayo langsung lanjut dema wisi